wa itunda riri ritagwo kanyondore kana gatunda gaka ga thakame karikia gukorwo gakuritio na njira iyo twarikia gukorwo tugitaririo na twakorwo tukiherania na mirimu iyo twahota gukorwo tugitaririo hihi value addition kana tugaga atiriri kuhota kuongerera gatunda gaka gahote kugia na hinya muingi ina thogora hote kwa babata hihi ni hatu gukorwo tugikinyukia jambo uhoro waku guku riu mzuri sana Kimiti wa Gitau niguo manjitaga ani njitagwo wa ng'ombe karibu asanti sana riu Mr. wa ng'ombe turoko ngimera gatiri heya na kajuice haha uri onako ikane kuigua uria ndiraigua rehe haha njigua uria uraigua ba wikirire uigue reke nyambe ngude mwiroreri wirende toria kihana reke au kaiga ingihe reke twambe tumenye mucio witagwo atia tucoke tumenye wambiririo atia na guku niki twikaga twitaga Tamariro na twambiriirie mweri wa gatandatu mwaka wa 2018 yes na twambiriirie turi arimi a Kanyondore murimi wa gutegemera thoko ni twakinyire handu thoko yo ndatwarire wega o uria murimi akinyaga ategemera buruka kana mundu ungi wa kumwenderia thoko ni akuhia ni uguthire mugakora bei ni agwa hau niho hatumire nyambirie gwiciria kana nguturira o wira uyu kana kuri undu ungi wa bataigika niho idea no ya value addition yokire niguo na hihi thutha wa riu ihinda riu ni riagikinya gwenda tuingire thiini wa kiganda tuhote gutaukwo riu murimi tarimi ni ndauma kwi murimi ugwitwo Alex ni ndarikia kuna murimi ungi ugwitwo uyu wa na haha Mugithaiga na othe marakorwo makindariria kuma riria gwokire na kioneki giki ni mateithikite hihi ta tutaririe riu murimi ni arima Kanyondore inde turagwetwo horo wigi treatment turario horo wigi muthemba uriku uria ukoragwo ukigura na ni process iriku uthia kuwera murimi tuhotete gutumana na kuja kugeria kumenya kuri arimi mari na arimi iria marahanda itunda riria turenda tondu hena mithemba bakundi itunda na hari mithemba iyo itunda riria preferga ni riria ritagwo Red Oratia na itunda riria Red Oratia ni ngeretie kumenya ni arimi ariku menario alafu ni tugucoka tuthi mugunda tuone uria arahanda mihurire yake ya dawa ko ni arahuthira dawa itagirire alafu kuma hau riu nirio tuhotaga riu kuingira thiini wa tukaiguana ta contract uguo ati ungindehera itunda ria grade fulani na ria muthemba fulani ndikukuragira na bei ino arimi acio ni tugeretie kumathomithia ni tumarehete tubuku turiho tugeretie kwandika na kumera uria mangihota gukuria matakuhuthira fataraitha nyingi dawa nyingi muno kurira na reke tuge organic compost hari thumu no na thumu ucio naguo hari uria wagirirwo guthondekwo nigetha ndugakorwo uri na bacteria njuru kana giko kiuru gikikorwo kiumite ringi ng'ombe-ini hari uria uthondekagwo nigetha uhie biu na thutha wa kumamukira hihi ni process iriku ikoragwo igithii na mbere twambagiriria na process yetagwo ya gucagura tuge selection tondu murimi ona agikurehera matunda makiuma mugunda ri hatingiaga rimwe rithece kana itunda ritakinyitie kiwango kiria turenda so grading ni kawaida tukaruta maria moru alafu tugacoka tugathima nigetha tondu akirihagwo na kilo hari matunda mau then macokaga magathambio kuma hau riu ni gutinia ga stock kari gitinaini ra itunda riko rinyitiriire kau tutiendaga guthia ni karuragia juice kau no nginya kehere then kuma hau maigagira machine ni etagwo blancher kana reke tuge ni kumaikia mai-ini mahiu nigetha rihane tari kuyunura nigetha machine ino ingi turathi next ya gupulp kana ya kuruta ngothi ikorwo iri na wira muhuthu wira wayo ihuthagira brush wira wayo no kunura ngothi iyo ya iguru na mbegu kuruta ni ukuona uria ira separate juice igathi mwena umwe collector-ini na mahuti na mbegu igathi mwena ungi then kuma haguti handu hangi tugutanagia nayo
riu ithiaga ni kuhura na mbombo macini-ini igathi ikaingira pasteurizer-ini. Hau ni hori twikagirira macukari kuringana na uria riu turona andu thoko no uria turona taste iria turaigua andu makienda. Twekira cukari ri kuma hau no kuhingurira na mbombo guti handu harahutania nayo. Nijue kuri andu matwirorera mundu akoria kibiti ta twirorere kana KFC makinyanitie mwena uriku na ngirikia ni ndirona muri wa KFC ngauga ni hitukie na tutari mukinyanitie kuna ndo ya KFC. KFC mokaga kurora ginya process iria urathondeka nayo magacoka magekuira sample magathii kurora kana indo iria wandikite hau nicio ikirite ndugakorwo wongereire indo ingi ugacoka ukaguciandika hau magathi makarora mauga ni njega ri magakuhe nyamu twitaga S-mark. S-mark iyo hari niyo ungithio na thoko hari ka SMS kari ho gatuma ungienda kumenya kana iri ho kana product iyo ni genuine kana niyo iyo ni process nene no ni process ya bata muno tondu hau no ungihota kugitira mundu uri rathi kunywa juice iyo ateranywa kindu githeru kindu kihitukie ni watho na kindu kigitire. Gatunda gaka ukikarora riu haha hena juice ino turanywa haha uguo ni cokaga ni yumaga jam. Yes, jam thaka muno na riu ni ya kuhaka migate. Ino ni ya kuhaka migate ni kajamu gathaka muno. And then ni turi hera ini ingi turathondeka na yogurt. No yogurt iyo ri tugekira gatunda kau nigetha ukinye ni ina mucamo wa gatunda gaka. Anyita niguo riu iyo ni rahota gutuhingura thoko na tukahota kugurira arimi matunda maingaingi. Mundu ungenda guka guthoma kana ungenda guka kuena mataro kana kuongerera ugi no atuhurire thimu namba 0714 771 342. Ino ndio ria hoya acu ndigathire ukona gacunjĩ no ka juice turanywa. Thie no ndungikuhota kuongerera no njokirie ngatho nigo gutunyita ugeni guku no tukiendelea kuhaka mugate na ni njui ni tugucoka ringi nigetha tuke tucame indo ingi itiguo niguo muno. Ni wega muno gacokia ngatho nawe mwiroreri we twakorwo turio nawe kuma riria twambirie tabarira o ginyagia riu ihinda ria kinya ria kuga twiriganwo. Maundu ni maingi maria twarikia gukorwo tugithoma uhoro wigi twi tomato itunda riri ria thakame kuri aria makananagia magageta tunyondore na to uguo ni twaroka gutaukwo ati no uhote gukorwo igika kindu gitagwo value addition niyo guthondeka juice na ni wakirikia kuona ona ningi ni kihotaga gwaka mugate gym ni undu wa mundu wirite kamugate o ginyagia kiumia gigoka njita kimiti wa Gitau kuma guko county ya Nyeri andu he gwitwo Muiga mugambo wa murimi twaririe riu ni guku riu ngunja kanyamu gaka wega very nice ona haka kuturia na ndoto dua ndio athi natuo uklasha mania yote ni yangu.